Majčina dušica i njen pitomi rođak timijan spadaju u biljke sa izuzetno snažnim antiseptičnim delovanjem. Zahvaljujući etarskom ulju koje daje miris timijanu i majčinoj dušici, a koje sadrži timol i karvakrol, ove biljke deluju izuzetno snažno protiv bakterija, protiv virusa, dakle protiv svega onoga što utiče na razvijanje respiratornih infekcija. Jako su dobre za smirivanje kašlja, čišćenje organa za disanje i upravo zato sam ja letos napravio tinkturu od divlje majčine dušice koju sam ubrao na goliji. A vi ako nemate majčinu dušicu, niste išli na goliju, možete uvek da nabavite komplet za pluća, Bioteo, koji se sastoji od dve vrste kapi, bronhostop i pneumodetoks, koje u svom sastavu imaju majčinu dušicu i timijan.